Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd Sanga chuan vawiin khan Kolasib thuthar lakhawmtu te kawmin Kolasib District Election inbuatsaihna hrang te sawipui. Kolasib College Veng VC Vice President Lalnunziri chuan nimin khan ZPM zawm College Veng-ah ZPM VC adingdon. MNF official candidate Lalrinliana chuan vawiin hian Venglai East-ah MNF Party zawmthar INC voters on pakwa neutral voters on pakhatte Pathian le tiin MNF Party-ah lawmlut. Clear to te chibei ule Lalrinliana kania Chanchin Thar ngai thlak chunzomang. CZS Cable in Kolasib constituency MLA candidate Paulin common platform zanin hian inbuatsaihna. Kolasib constituency a political party lian pathum MLA candidate te common platform CZS Cable buatsaihna zanin dariat hian nei ani dona he program hi CZS kumtlang channel la live apek chho ani ang he huna hian MNF ZPM le INC MLA candidate te baka party tin IO mi pahni le MJA IO te tel tora base ani. Kolasib College Veng VC Vice President Lalnunziri chuan nimin khan ZPM zawm College Veng-ah hian ZPM VC adingdon ni in thudon ani. Lalnunziri hi MNF ticket thlantlin nima se MNF Party-ah primary member ani na atangin tunhnai khan banna athelut ani. Nimin khan aizola 31st State Level Children Science Congress nei ni in result pon ngalania heta hian HT High School Zirlai Lalrinliana daughter of Lalrinliana chu ati thazinga thlanni in Mizoram IO torin National Level Children Science Congress atan thlan ngalania State Level India sekna hian district shang atangin zirlai somli te anin ela sarai hi project title Survey on Black Tea Health Drink to Possible Use on Radio Pharmaceuticals ti ani. Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd Sanga chuan vawiin khan Kolasib thuthar lakhawmtu te kawmin Kolasib District Election inbuatsaihna hrang te sawipui. An officer se pokan kim diom maya kan soidu masak atu emi Kolasib constituency bi kan soitaila nakina tuiria le servi the respective aruten report te po han beta se kan biala chuanin MNF official candidate sitting MLA Lalrinliana nomination on file masapera to this parian dar som pani le minute som ni pani candidate kherang kan nomination paper kan file na khan nomination paper heter on lo hianin aro te hian kan lo ziam ha langai ni kan lo sign nga date time place dikha ahun chat ta kha kan zia angaya in ECI dana hianin CCTV in nomination file chung zo gi cover to ti ania CCTV omrem chang lo ni pon videography man nge turania chukan mang kani chukan mang ko pani CCTV ang mothula lo en lo palta se videography khan a cover hala kan mang ko vevea te khan nakena aro general observer lo thanduna I aflim te po kha en du chuanin film te po kha en du chon just pull the chair khatema en thei du kha nia chuan disom pariat khanin kan sitting MLA aron faila chuan disom pakwa a the INC official candidate Lalrinliana aron file le a chuan chanu lamdawa tar so pani le chan be borvela ZPM official candidate Lalfam Kiman aron file vele ni tikha kan soidu chu nimin thleng ani ta chuan voina chuanin chomadar som pakhat peltret khanin puar Lalnunziri pang balkon in nomination aron file bokani tikha kan soidu atin simple chungchanga khania lekha te po ilo muto thonga ho chapa te po dar kwal to ni thogin ka sia a kami ka official allotment ta khanin lukum head an man pa ngaya kha ZPM 10 an mangdon tia kha communication po CEO lam pangatanin kan dong to a chuan aba khachuan mani reserve symbol sa BJP chuan lotus kha ani maya INC chuan hen antia chuan BJP ZPM chuan lukum party do khera mo lukum par kha anita BJP khachon chun chen sai tong khan
lota sadi chuan a vain I Kolasib 5th Kolasib constituency a chuanin candidate pali kan nei don ta ti na ani a nichina kan sei tong khanin ZPM hi ECI a register ania ma se recognized political party kha anlani lo wang khanin aro hen buka ain zia dana chuanin proposal po kha som anne ngai ta ni about national party te state political party te kha chuanin recognized political party te kha chuan proposal kha pakhat theu I anne kha nga ya ZPM hi kha chuan som anne ngai ta ni Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd Sanga chuan Kolasib District MLA General Election atan candidate mi som pathum ten ming an pek lo thu asoya serluya candidate ZPM INC MNF BJP le zawmthar party mingin independent candidate an nei thu asoya Kolasib District chunga election duty tur postal ballot zaria dilna lut to in tuiria la za somruk Kolasib a zathum som pakhat serluya za somli pakwa ba ka district dang changin za somriat postal ballot omto thu asoibok dio chuan kumdang alati ngai lo Pvt.Ltd disabled tele kum somriat chunglam ten in lama vote an thlak theido na bi alo tin ten an mani bial chewa hetiang mi anom le omlo en chuakin tundin hmuna Kolasib District chunga Pvt.Ltd mi somni pani le kum somriat chung mi somriat pathum ten in lama vote thlak torin dilna andon to thu soibokani dio chon Kolasib District beka ro manathar siamin Kolasib Saidan polling station to model polling station a siamni in thima forest thlan ania hei forest department in changtlangin forest lam kai hnoya cheimoi ani thu soibokani Kolasib District chung constituency pathum changin voin ni thlengin complaint lut alo omlo thu soibokani MNF official candidate Lalrinliana chuan voin hian Venglai East-ah MNF Party zawmthar INC voters sopakwa neutral voters sompakhatte Pathian le kan ramtan tiin MNF Party-ah lawmlut he hun hi MNF Venglai East campaign committee chairman THANTHANA kai shoya MNF official candidate Lalrinliana chuan thlani le asan ve chungin Kolasib East Block Huam chunga voters Sanga zathum som pathum MNF Party kan lawmlut to a Pathian le mipui zara kan sarkar le ngei dona nam thin lungpo de chu MNF sarkar thara tel ve ngei turin MNF Party alo ho khom zel turin Kolasib bial mipui te ka soma kan sarkar le anga SCDP po kan chunzom don ba ka Kolasib bial mason nan thei top ka chwa zelang ati ni Mizo zirlai Paul Huai hotin voin khan Congress Party in candidate tan namdang pasal ne ansoi Miriam Hrang and candidate du laulan tirnan kong anzo kong zo hian zirlai thanem tak thok chuakin namdang pasal ne MLA candidate kan du lau zofa te chim ral poisalo party kan du lau ti tein an awrola an benara chon namdang pasal ne MLA candidate an du laulan tirna nam hum him na kong zo ti an tar ne kong hi zarkot ko na changin an zo chana akharna hunwana pa hol kota an buat saya MZP chuan Miriam Hrang vote lo turin mi puite an ngena voin kong zo hian resolution passin Mizoram Rurel na Sangber Assembly House a thuturin namdang pasal nei kan du lawa namdang pasal nei MLA candidate te hinnola vote lo turin Mizo mi puite kan ngena ni anti Mizoram le nam hum him ani zel theinan atop thlengin ke kan pen zelang ti chu an pas ani Mizoram People Forum MPF chuan voin khan Aizol Press Club a MJA member te komin political party ne na an tho ho na thuthlung bo chia chu mipui zalo na an ngai thu an soya kong zo to lo turin political party te an ngen MNF shrai du de chuan tho ho na thuthlung chu political party shang IO te nen tum engi mozot sau soi ho nu asiam ani thu soin political party president Cheuten Ming an zia nan ani a heti chunga zalo taka bo chha te chumi pui zalo na a kan ngai ti in tho ho na thuthlung bo chia ta a omnia kan shiat kan shile ani chuan tu te puin MNF report complaint thelu turin an nge na ni MPF shrai tu de chuan social media shanga in thlan chung chang thu bel chian dol lo thedar le mimal in beina uchuak te ti lautura mi puite nge nin hetiang omani chuan thu nei tu te hne na ma lutura thlen ani ang anti thoho na thulung agin in thlan puan hnuwa chuan political party ten kong zo phal to lo ani thu soin MPF shrai tu chuan am ero chu tun haya Mizoram hun chen kata thulung bo chia kong zo thom sha tur omnuala poi kan ti hle ti in political party ten thulung an za kong zo hwai ho to lo tur ani thu an soine MPF shrai tu soidanin kong zo anga soi the hi aizol ba ka tuidam le dar lon tlang
tunga oma thoho na thuthung anga house to house campaign na omlo na tan district constituency le local forum te angena khotlang hwa pa candidate te intiam na nei tir lo tur ti shat semto lo turin mi pui angen na manifesto le candidate te Chanchin MPF shat pui na asem tur public meeting street campaign ni donin MPF in an kai shwai turani tunaya flag tar tur he kan war thar le ni inalanga tar theizat bituk ai tamtar lo turin ngen na siam ani bokani ZPM Party candidate Chalaimi Pangaten Sustainable Development and Reforms Policy and Kalpuina Turah Matsopchen Katsoi Fein He Policy Mangin State in Taudel Corruption Nek Chebnale Mitay Mate Din Chuan Ram and Siam Theini in and Soe Nimin Khan Aizol Press Club thuthar theder to the kawm na Mizoram in hydroelectric power megawatt sangi vel siam chuak thei ani laya za a pasarizo an la siam chuak thei te Bairabi hydel project a megawatt somriat siam thei na azuzi ta te tuirial hydel project a megawatt somruk siam thei na tau takale ani tak dan le tui vai hydel project a megawatt zani som siam chwa theina zuzi le leglek te cho shiat she omanti thu soin kolpeta a in taudel theinan ma kan la don antia kolpeta chitman pek la owanga state dan in power kat saktura vona state in tok fo me te chopoi anti thu an soine kolpeta in taudel ve theina tor Ministry of Finance in Viability Gap Funding mga crore Sanga Zasari Manatur Tuivai Hydel Project Megawatt Zani Somtan in principle approved pekto ani a abuai puitu turin angai saklaule hun pek belle di law awanga an phalna hnukir ani chu ani chanpo MNF Party chu thilkal dan diktak soi mi puima in soifia turin an phut bokani lir thei ko inhnoe eizong ham chatna tur bill an pulut le don ti soin ZPM MLA Dr. Vanlathanan the Private Transport Worker Welfare Bill 2022 aput lo achangkhan lir thei eizong te khai kan konga na sataka mak malak kan tum ti achianga he bill ngei to ani laya kan Chief Minister le zelin lir thei eizong te diram na tongkam amangka poi kan ti hle anti lir thei eizong te chuan accident tok thut thei din hmuna om chung te chwa san ngai ring le lir thei ku kara eizong ani awangin ngei sak ngai ani ti an soya ZPM in banakai hand holding policy manga din chwa du te chu an chanpui don ti soin ateima apiang titan din kho chwa na tor siam ani anga Mizoram cheng te he kan that session lova teima takin omzia anei thin lo awang teimagin omzia anei thin lo awangin malak ngai na kan chelo me ni te soin banakai policy to industry agriculture horticulture sericulture handloom and handcraft service sector le thil siam danga man ani tur thu an soibukani Chanchin Thar kan puan thei chu ni